Postoje razne vrste youtubera koji se bave tutorialima, gameplayovima, vlogovima i mnogim drugim stvarima, pa smo tako dobili list od 50 kvalitetnih youtubera. Moramo priznati da je balkanska scena youtubera zaista bogata, stoga vam predstavljamo top 5 youtubera na Balkanu, po našem skromnom mišljenju. Na 5. mjestu se nalazi jedan od najpoznatijih vlogera, Gastos. Svoju popularnost je stekao vremenom, počevši od 2009. U svojim klipovima se oslanja na humor, pomoću kojeg opisuje svoje životna iskustva. Svima je jasno da je njegova popularnost vidno uzdrmana nesnimanjem klipova, tako da je to jedan od glavnih razloga zašto se on nalazi na 5. mjestu naše top liste. 4. mjesto je pripalo hrvatskom tinejdžeru Luki i njegovom kanalu Lukas Video Channel. On pripada vlogerima protiv kojih se bori za svoje mjesto na vrhu. Priča o realnim stvarima iz života, raznim podelama i mnogim drugim stvarima zbog kojih ćete se osjećati bolje. Sve o stvarima koje vas čekaju u životu, kao i raznim problemima, ispričan na humorističan način, možete pogledati pod ovom mladom novinom. 3. mjesto pripada Krkanu, čoveku s ogromnim smislom za humor, jer na svakom klipu, bili muško ili žensko, jebodelično ćete se nasmejati. Poreklom iz Bosne, poznat po konzumiranju preterane doze narkotika i alkohola. Zajebas! Pored svog vlogerskog kanala, posjeduje i kanal Vlog Krkan, na kojem ćete se zabaviti njegovim sjajnim pesmama. Visoko 2. mjesto je zauzeo po našem skromnom mišljenju kralj tutoriala, Cile. Njegov kanal je središte kompjuterske tehnologije gdje ćete naučiti zaista dosta stvari, tako da ne čekajte, posjetite njegov kanal i saznajte sve što vas zanima o računarima. A sada, 1. mjesto čovjeku bez kojeg bi bodybuilding u Srbiji bio nula. Pun samopouzdanja i veru u sebe, Niksa, Zizu, momak kojeg svi gotivi, svi mu se dive, dok neki zavide njegovom uspehu. Pored bodybuildinga na njegovom kanalu možete naći jednu od najboljih parodija, nemuški jezik, kompilacije srpske kinematografije, gameplayove, kompjuterske tutoriale, zbog čega je on na 1. mjestu naše top liste.